media gamsunga lo sang tampi government sunga lungkim lawa ki phinna ahin nei kalo nikho phabe mahung chinung nikhuni adingin akizot naw an haisen oven hi hichi thu hi ki phinna nei lo mi kumsom nilania upakhat panyap le haryana gamgi kori munasipai ho chawal nazia thina anatozi a hitin police ho ngona anezun hinla police on hi chi nilkalna anezun lo mi ho chun police ho zo chu thing song le hi mangcha a buluna anei zo win asayun hizia chu mi somlani wal machangun asayun hi lo mi ki phinna nei hon ki zo na bo haya to mun ki phinna pala hospital muna neiding ki gutna hanei dano an phongdo win hi ki phinna nei hon police barricade tumzal ding anagut laiwa police hon tear gas anaka movin ki sejin hinla thina to pa current sing hi ata sa amei chang maha apu e agitin hi he thei khachu gamsunga lo mi hole center government hin vel tampi ki ho khomna anei jeng ta awangwa lo mi ho adinga long haina imacha lovin akisei nahi Venezuela gamsung Bolivar muna dandi lawa sana akhot naw lei ko hom ana chimji in mi som lugumin thina ana tu ta vin hi thilsu hi Venezuela hanglam kaya bula koka mine kiti bor state homa umahi rescue worker hon amuna mi hu do na chi hla pi jingwin officially amitizat ki phung hi ki bangpon agam kai mayor pan ana seidanin mithi hi somni langa wal hidingin ana sein chule zawal hi tangdan nalai dingin jong asei nahi thilsu namun hi tuichunga da kal sagilam lukna kongne wa ki zotna mun khana umahi kiti Reuters to so in ana seina Iran le Russia ki ka military ki tho khom na ha ta ana nei jing na lon to ki manin Russia ki tho pi non surface to surface missile tampi ana PV ati nahi Reuters in a sebena Iran in nasata changkanga doinamun bojing thei surface to surface missile zali hi chi ho chu Fate 110 tia ki he family ho la short range missile ho hi ve ati nahi hichi ho la chu jagar kiti lamlin la dunga akang nei gari lin ho apu le wa anup namun akon kilometer jathuma pat jasagi chan kap phjing thei missile hatta ahi hinla Iran military han Russian military te hile hichi thua hin do na ho don butna apipu vin hi ekiti he thei khat chu Russia in Ukraine sunga gal hin bolapat Iran te galman cha adia Sahid 136 drone ho hi hata anaman o anahitai Russia garman cha lama hata ha samna anai to hona Iran galman cha ho hi na cho jingo hi Russia le Ukraine ki ka akidona akon Vannoi gamtam pin amudo chu gal satdan warfare na sata ki hial hi Vannoi ningtina ki dona ki suna ahat juding kisuna alhachom chunga ha hem ahat laita thilso United Kingdom Navy 10 akison pi mamau nuclear submarine akon missile patipna akap do chu analo samtani hi thilso hi ache sa lakhat masanga chu Britain 10 akison pi mamau Trident nuclear missile chu Florida coast muna patipna anaina wa thona akom chawa hongnung chin Sun newspaper sun anapong doi nahi akimel mat pio Russia in Ukraine aden laita hauthi galgu bolhon Gulf of Aden vera buina simjing laiwa United Kingdom Navy in Vannoi he na lo sap jingna kita ado jing hi wangsinum ta khat chu hi agiti achi sa lamasalama jong agal sanu konglen HMS Queen Elizabeth ya ke he jong chu galpi ni jawapat NATO never exercise len pena pan anala Eliza buina anatozia anapang tungzolo anahitai phat khatlaya Vannoi za anamin thang tuichung gal sat nalama ta hatpin ahi layo chu mangthu bangjeng danin omdo lo tan hi
Saddle Hills Kangkupi District Hop Sunga Holzang Wangkhwa JNV Senapati Thusoh February NISIM Somninin Prime Minister Pun Hondona Ananay Tanahi Hichikin Gunachun Jin Gunin Dr. Loro S. Uzi MP Outer Manipur Apangin Pu Haukulet Kipken MLA Saitu AC Sule Pu Mahesh Chowdhury IAS Deputy Commissioner Kangpu Pui Inzong Kin Gunsu Opna Ananayzun Ahi Sule Manipula Numayla Senior Minister Nemcha Kipgenzong Mother of Quality Education Kipapina Ananayon Ahi Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur STDCM in February NISIM Somnasigi Nihwa All Naga Students Association Manipur and Samin Maitai Mitai Tehi ST Hitai Povinti Ti Thutakimatna Manipur Governor Nuhenga Memorandum Anapi O Don Butna Tupon Ahinayonahi STDC in Scheduled Tribe Demand Kibol Hi Indian Dan Pinoya Chan Vo Githumahin Ichi Phalding Le Phalloding Hi Government Kuna Ahi in ST Demand Kibol Hin Social Status Le Hi Su Nato Kimatna Ampoi Atin Tuponasun Ataalangonahi Amhona Sebenava Scheduled Tribe Demand Committee Hin Koima Akimuda Pon Gamsunga Chamle Bitna Ding Hi Adayo Tupi Pin Ahidanzong Anasayun Hi Committee on Tribal Unity Saddle Hills Kangkupi District Administrative Office Kangkuyapat Appointment Order Kisodo Dongzuin February NISIM Somni Kumsangni Somni Le Lini Hosun Kotu Women Wing LAHKHOM Machal Biathina Dingle Office Munalam Kaiho Kithupi Dingin Thandona Ananayonahi Ichia Lam Kaitha Kelhengdo Hotsu Henai Hongsai Kangkupi Co-Convener Heting Supermaina Co-Convener Lingkhunei Modbung Treasurer To Lingboy Kipgen Gamgi Pai Information and Publicity Secretary Hive Kuki NP Jiribam Tamenglong Le Nonei Akun Tupon Khatin NISIM Somni Lekat February 2023 Ni Hochun Thingcham Khomi Migo Rice Mill Chodinga Silchal Zona Anachi Hochu Jiribam Mona Arambai Tengol Hon Anamat Dano Atalangovin Ahi Hichia Akimen Migo Hochu Amayu Anatom Pi Nabanova Tilcho Nadinga Agipo Paisa Zau Sizong Anala Pi Dano Atalangovin Ahi Hichia Akimen Hochu Phat Sota Ahentang Nungovin Nilha Lam Nidan Gup Hovelin Analhado Movetin Thusoh Asaiben Hi Hizitsun Kuki in Pi Thusoh Tuni Khopet Kuki Chanu Chapa Jiribam Kupi Sunga Chi Taloding in Khamga Ahidan Anapongdo Ovinahi Sule Hichi Khamga Ananit Lova Buina to Om Khale Ama Chi in Mo Akipodio Ahi Tinjong Thusoh Asaiben Hi